равшан равам, вале дилам маро ба роҳи тор бурд. ҳарчанд роҳ мерафтам, вале дар атрофам касе набуд. ҳайрон шудам, ин чӣ роҳ буд ки ман интихоб кардам? ногаҳон аз пешам алангаи оташи хеле бузург баромад. ҳайрон шудам, ин оташи чӣ аст? он оташ дар худ маро фурӯ бурд ва сӯзонд. дод мезадам, фиғон мекардам, вале касе маро намешунид. ногаҳон қатраҳои борон бориданд. шод шудам ки борон ин оташро хамӯш мекунад. вале на, алангаи оташ дучанд мешуд. ба атрофам нигаристам. дарахтеро дидам. хостам ба рӯи он дарахт бароям, то аз ин азобҳо наҷот ёбам. вақте ба назди дарахт рафтам, он дарахт пур аз хор буд. натавонистам ба рӯи он дарахт баромада. фиғон кардам. худоҷон, гуфтам, маро аз ин оташ бурун кун. маро аз ин дарди бедаво наҷот деҳ. ин чӣ роҳ буд ки ман интихоб кардам? ин чӣ оташ буд ки аз оташи ҷаҳаннам дида бузургтар аст? касе маро намешунид ва нидое баром омад: ай инсон, то аз ман хоҳиш кардӣ то туро вориди ин оташ созам. ман ҳеҷ гоҳ дуои бандагони худро беинобат намемонам ва туро бар он чӣ ки мехостӣ имрӯз расондам. гуфтам, на, ман намехоҳам, маро баргардон. гуфт, худат интихоб кардӣ, дигар роҳи бозгашт дар зиндагӣ нест. агар мешуд, ҳама инсонҳо хатогиҳои кардаашонро ислоҳ мекарданд, вале садафсӯз ки дигар роҳе барои бозгашт нест. фиғону нолаам то ба фалак буд. намедонистам ки чӣ аст. намедонистам ки дар кадом ҷаҳаннам афтидам. дар куҷоям, бо киям, чаро месӯзам. намедонистам. ва аз ин раҳи интихоб кардам. хеле ва хеле пушаймон гаштам. дигар фурсате набуд ки ман роҳи дигарро интихоб кунам. хеле мутаассифам ки дар зиндагӣ ҳар он чизе ки мекунем, дигар имконият барои ислоҳи онҳо нест. хеле ва хеле мутаассифам. ҳарчанд оташ вуҷуди маро месӯзонд, вале худованд ҷони маро намегирифт. гӯё барқасд бошад ин ҳама сохтанҳо. фиғон мекардам, мегиристам, вале бенатиҷа буд. ногаҳон субҳ дамид ва хушбахтона аз ин хоби даҳшатнок бедор шудам. бо ҳаяҷон, бо ҳиссиёт, бо алам, бо ғазаб ба сӯи он мард шитофтам. вақте ба наздаш рафтам, дидам ки боз нишастаасту бо худ механдад. фикр мекунӣ зиндагиро танҳо ӯ эҳсос мекунад. ба наздаш рафтаму нишастам. ба симоям нигарист. ғазабамро пай бурд. хандиду гуфт, чӣ шуд? гуфтам, ман дар хоб ҷаҳаннамро дидам. гуфт, на, чӣ дидӣ, бигӯ. гуфтам, оташ, борон ва дарахти пур аз хор. гуфт, духтарам, он оташ ишқе буд ки ту мехостӣ аз ман. гуфтам, пас борон чӣ буд? гуфт, он ашкҳое ҳастанд ки ту дар вақти ошиқ буданат мерезӣ. гуфтам, чаро оташро хамӯш накард? гуфт, ҳарчанд ту фиғон кунӣ, гирьяву нола кунӣ, оташат
سوزش قلب تو را خاموش نمی کند. سوزش تو را دوچند می کند. گفتم درختی پر از خار چی بود؟ گفت درخت صبر. آن صبری که در وقت عاشق بودن خیلی مشکل است. بر آن صبر کردن. و بر آن پند گفت روزی از عشق پرسیدم در اصل تو کیستی؟ گفت دردم. چرا در دل جای گرفتی؟ گفت دل مکانی من است. پس چرا می سوزانی؟ گفت آتشم. گفتم ای عشق بس است. این همه بیرحمی مگر آه و فیغان دل دادگان به گوشت نمی رسد؟ کمی رحم بکن آنها رو به وصال هم رسان. گفت نه نمی توانم. گفتم چرا؟ گفت چون که عشق پاک رو نمی بینم. گفتم پس چی باید کرد؟ گفت صبر. انسان هایی که عاشق شدن می خواهید و در دل عشق دارید، فقط همین رو دانید دل مکانی یک کس است. در آن فقط می تواند محبت به آنی که ما رو خلق کرد، ما رو آفرید و در دل خواه لحظه در کنار ما هست. آن محبت را جای می توانیم کرد. محبتی بنده دو روزه است. برای محبتی دو روزه شده قلب خود را مشکنید. عمر خود را برباد مدهید. زندگی خود را به درون آب و آتش وارد نسازید. عشق را از خود دور سازید. از عشق فراموش کنید. زیرا عشق درد است، ساختن است، گریستن است، ناله کردن است. یک دردی است که برای وی درمانی نیست. از عشق دار باشید. بایتی را می بیندازه شهلا.